Piyestiğinden otup ühükken kaldıran piramal. Bu da sübütleri şempiyonu tuttuğu adım bulacağın kıdağına kapsıyla hep de iki aksanına ideketiyle kıyın eden Rüstü şempiyonun tuttuğu adım bulduğu ona ıssasla sultan bakı lep tağlar. Yollar kapılı olanla Respublika'ya ikisi de bunun ürün kırıştırlarla dağılanlamıdır. Onlarla altta oynamışlar. Bu olayı yoktan bakapsıyor. Arbiteri Stefan Skriabin amma uluhan aha adım bu trenerlerden birleştiren ulu trener gibi bir kutuş kuatında kita yakayı Stefan Skriabin o kadar Stefan Skriabin bu tehlikeli arbiteri diyorlar. Oyahanna baron semedalleri usaldan başlayan anlattılar. Ayağı belli muskay. Dengan rastaman katakan Aisyah bina kurang akangulan. Jadi kamsami suyu kalit dan to tahu aksan golka. Liap pawlap sontar. Diatur kapulok. Maksim kini wisha bosa batanan narotok tokot tahu menguatkan nam potulun ini dengan dari universitas. Jadi pastikan saya sini dia kalau pergi bincang orang jatuh begini aksan mau bikin aku kontrol bola terus ini bikin mau bikin jatuh kontrol dengan pinggan Lihat pawalap arasiulat keren arasianya dari juara mas kerana orang hospital kan orang tadi kan nato dari juara dari sekitar dari hak cabri kan si dari honglar champion dari sekitar kan anjaman si pekka honglar champion biar kapulok wana tahun kau siapa am tentu walat tahun champion araman kini dia kalau tadi kan nato ngirim wahat tahun lah untuk dia waktu usulah kita sekitar kita banyak kirim ke sekitar juara baik harus kepiringan wana asul ke siapa dah koyong untuk dia sekitar kita banyak kirim ke sekitar juara. Baruan semedal dari usaha karena ayah penjung sekali dengan laska Aisyah bina kurang akal lulan. Kinlerikian kualatan kinlerikian Respublika yang disiplinakan baruan semedal dari ketika ayah penjung sekali karena Aisyah bina kurang. untuk sawatan ada jadi satu period mana pentingnya bola dan baru dikis di belakang dulu Istri tidak pas terkena oh betul itu Ikan army kita kalah aksan biasanya dia tak pelok tuh kan Rusia angkat itu ikan army kita kalah Lihat pawalap ikut jadi senang teriak dia berkepulap tawang terus senang teriak.
bir balı bekler. Aslan 1-5'te oldu. 4 balı. Bilir. Hayır. 4 balı. Tetap berujung. Coba di riting banyak. Penjara mana? Orang datang. Menike uang biasa kita kalah. Aksan biasa kebiasaan kapal waktu hadapan. Bir müddet kaldı. Aslan bir geske. Betok kapılı. Mereka biasa kita kalah. Yes, tiga kalah kita ketinggalan Ustaz. Wala akan meneruskan aksi kefinalnya dia hancur dengan champion yang kita adakan. Ana sista sudah sesuatu masalah antar dua perguruan kita dengan champion ya. Ini sedikit kita nak orang dari sejarah dia adalah kapal.